Hasta la tibiyag! Apay, asino day jay nakamotor akin na sa ritam, nana? Jay man agsisi ay. Si ay itian niya. Aglon ka manan? Kalulon mo lang nga. Ay na umayda sisi ayon ni ipagmaw. Ni Bik-Bik? Katwan, mga ladakano iti motor da. Oh, siya kumaati pagdamagan da. Tasyak ti makasungbat ka dagiti ado asaludsud da. Kasya mati may na pinagdamagan. Imbagam kumaasyak ti umay da pagdamagan anana. Ado ti amok a background da dya a Bik-Bik. Bayam, taibagak no agsublin to. Ay, ado tinasken amaamuan na. Sakbay da pa utangan da dya nga ipagkuna na. Ay, kayat mo asawa. Ay, jak ipalubos amang kaala da iti baro a motor da. Taapay mag. Ay nanana, di mo lang amin amukot. Ado ti amok, adi mo amok. Bakit? Kaano da kano aya ama i-release jay motor? Kunada mo ta makalawas ka no tagsi ay dapay. Nagsi-ay da nga tangarudan. Siguro Nasken ang makaala ta iti motor. Tapno makapagrugi akmeten nga agtrabaho kas delivery boy. Ay wala kay. Sapay ko mata ma-approve na dagos. Pagsiayan da ngay nga ta. Kadagiti karuba. Ay, amang anot no saan anasaya ti isong bad dagiti karuba kadagiti agsaludsod nga ahente. Apay, agala kayo iti motor? Wen, tagtrabaho akman. Adda pagbayad jaw no agala kayo iti motor nga hulugan? Isungarod nga agtrabaho Jak to pay maiturod ti agala iti hulugan a motor. Da kayon tulaki den. Anyakat ni manang na ya. Di mo ka din kontrahan ti plano mi kinibakit ko. Apay, adda pagbayad yu iti 5,000 nga hulog iti binulan. Isos, saan nyo akaritan ti aghulog no awan namnamaan nyo apagbayad yu? Apay ka di kontrabida ka launay manang. Sa anak a kontrabida. Kakaiso nang agplan-plano kami kinibakit ko. Kontra mag. Agala kayo iti motor? Hulugan? Wen tatang, madama asisi ayon da kami. Ananwan yaw ti motor? Agtrabaho ak nga road. Ngem kontraan mat ni manang chiki ti plano mi. Ay, andat ko na. Saan mi kano amabayadan ti binulan na hulog ti motor? Kahit po naman, apay, di ko na yun nalakat ti aghulaw. Nangagyaw, tatang. Saan mapatpat yun ni Manang Baw? Sige, harami din yaw no anya ti plano yung agasawa. No lakid di ta mayat, ay kit ituloy yaw na ita plano yaw. Chike, kita ka di day taarubayan ni ipagmaw. Nagadumatan timula na amasetas, nana. Ay wen nga rod. Ay nagpipintas dagiti sabong na. Adda ka analabaga arusas, puraw arusas. Tinakaw na lang dagita amasetas, nana. Anya, tinakaw na kunam. Pangalaan na ngay mo't iti paggatang nakadagita, kat awan mo't kukwarta na apadak. Kat no sag to 25 laeng ngamin ijay palingki dagita. Tinakaw na kung naktumang amin. Siyak ti patyam nana. Makapasabong ayan ni ipag ko iti rosas. Di nakabaulan? Awan amuna day jay. Ay, nanay. Kasla mabigbig ko day ta nakamotor Awan! Isu day ta! Asino day ta, nana? Ay, isu day ta jay nagsiay kanyak iday. Nagsublay. Siyak ti sumangukan kwa na ita. Ibagak amin nga amok apod na. Siyak ni GR. Kat umay ko isi Wan, amamukan. Anya ti umuna a question mo. Anya tinagan nyo? Chiki tinagan ko. Ipag ko ni Marivic nga agala iti motor kada kayo. Bik-bik ti palayaw na. Kat nasken ama-amam, asaan na nga amo ti agbayad iti utang na dayja babae.
Saan nyo nga ikan iti motor? Ta sigurado asan na makabayad. Damagak ko ma. Noon niya ti trabaho yaw. Wano... Ay sana! Umdas dagita nga impormasyon ana amwam. Tapno saan nyo nga ikan iti motor dagya nga ipag ko. Wan, asawa na ni ading ko. Ngam saan anasaya at ti ugali dagya abik-bik. Ala, isurat mo amin dagiti imbagakan ka. Wan ma'am. Isurat mo kuna. Amin nga imbaga. Sino jay mawagan ka ba kahit? Jay pangalaan ta iti motor. Kahit, anya ti kunada. Kaano da nga i-release ti motor? Nagbabawi da kanumot dun. Ha? Abay ngay. Saan ka na napintas ti record ko? At da ka nakaibaga nagdamagan da. Ay, siguro, ni Manang Chiki ti nagdamagan da. Lakit di Anya mo ni Manang Chiki aya. Jakman mo. Apay akas lang na pudo ti dara na kanyak. Awan mo't amok abasol ko kankwana. Saan kanumot gayam anaprobaran jay application ni ipag mo? Jay ngay motor ahulugan na kuma. Ay, nasaya at met no saan, nana. Ay, kasla ka damit. Ay, usaran damo gayam day jay a motor iti panagtrabaho nila kay na. Usaran da apagpasikat ko nam di nana. Agam, kasla saan damit napasikat? Napasikat day abik-bik. Panawan ka man pa'y ditoy. Tama panak man kit di dumawat itimula ni Marivic amasetas. No ikan na ka, nana. Kano namin pinsan nga imot day nga ipagkaw. Agala ka lang no anya ti kayat mo, nana. Ay, mabalin? Apay kit din na saan na mabalin. Kat no nagado ti ka aruba nga umay agal-ala iti masetas nga imula da di ta arubayan da. Apay asaan nga umay dito ni ipag mo at chike? Dinto pa'y lumabas dito'y balay, nana. Jakman amo, no apay nakatatap. Ay, Marivic, amum ka day no apay asaan ang naaprobaran di alaan nyo ang motor? Adda ka no nga min nakaibaga, asaan anapintas ti credit record, May. Ay na, iso tinangibaga iti dayta. Ni ipag ko, nana? Katuan, amin kami ditoy, maya ti credit record mo. Ay, dayjay nga ipagmuti kontrabida. Iso nga agan-anad ka kankwana. Saan na kaya tamadaan kami iti motor? Apay nga ta. Kunakban no nakarugi ka ni iti trabaho. Hey, saan pa'y tatang? Kasano? Kat saan kami pa'y nakala iti motor? Nay, kunak naghulugan kayaw? Ni Manang Chiki ngamin. Nagmaditinsong bat na iti imay nagsiay. Ay, unay ka dayjay akabsat maun. Imbis at tulungan na kami takabsat na. Isupay gayam ti mangibaga iti madi kontra kanyak. Ay, bayaan maun. Tayo kastangar o ti ugali na. Ay, kasano nga makapagrugi kami kini bakit ko? No kasta akong kontrahan na kami matakanayom ni Manang. Apay, manuaya ti presyo ti motor. Taapay tatang. Ikang kailangan iti paggatang yaw. Ha? Hanggang di mo ibagbagakan ni Manang mo Ay, umapal tumanag. Ha? Anya day dyan? Agan andar ang motor? Motor ati karuba. Papaandaran mo ni Freddy ti motor na. Motor na? Ay, nakagatang siguro na. Pangalaan da ngay magkumay iti kwartada. Di imbutang da. Ay, saan ang mabalin ang makaalada iti motor, tatang? Ay na, di mo kadilatan kontraan, kaya dangaron ti mangrugay. Saan nga ro da mabalain? Taapay, saan na mabalain ako na? Idi pa yung arapaap ko ti makagatang iti motor. Inununaan da kaon? Nay, aguri ka! Sa dino ti papanam? Inak idaungtan! Makaringgurda! Brand nyo ko naman bakit? Nasingpat mata ni tatang mo, ta pinautangan na ta iti pinanggatang ta iti motor. Kaya't natagaya matulungan.
Angam saan kalata ka nun nagsasao. Tapno saan amamon ni Manang Chiki. Nay, isumat ay kasumungad lakay. Kanya iti aramidon na dito. Ay, nakatagtag ka rin ito motor yaw. Na, makaringgaw. Manang, Ha? Puro kayo pasikat. saan kami mo't ngagpaspasikat? Papaandarak lang mo dito yung motor. Saan kalatan nga tagdagari lakay? Wan ko namlatan. Hawan dapat man lang. Puro kayo pasikat. Utang tumo lang day ta motor yaw. Ay, saan nga utang dito Manang? In cash mi dito. Ha? Pangalaan nyo kung mga iti kwarta yaw. Inted ni tatang. Apay ngayon bagam. Naskan na mamuan na. Tapno sumarde nga nagsao-sao. Kita mo, naklaat. Kat saan na makasaw. Oh, nanay. At iti parsilyo. Nay, si kamot tanti imbay nag-deliver. Nang rugi ako na nagtrabaho. At nang aminin motor ko. Ay, nakitak nga raw. Ala, panawan kayo nana. Tama panak pa ag-deliver tapno makaaduak iti kuta. Sige, agan-anad ka. Nilakay mo ti imbay nag-deliver iti parcel ko. Ay, kasta ka di, nana. Nang rugi gaya mo na nagtrabaho. Wana na, nang rugin. At amom, kasarsarita nak ni ipag mo. Ay sikangay, kasarsarita na ka. Saan, nana? Lumabas dito yung balay. Ngam sana tumaltalyaw. Ay, na yan. Ay, di ko nada nga raod. Tidakas nga apal. Awan to tinasayat apagbanagan na. Tatitao analaing nga umapal itipada na. Ay, kasjay. Awan to ti panagprogreso ti biyag na. Ay, nana. Ay, kastala ti biyag, Maribek. Adaw, dagiti managapal a tao. Iso pasensya amlat tanja ipag mo. Barang makapagpanunot, kat agbalbaliw tumutlaan. No agbalbaliw pa'y nana. Adda nga ro dagiti kakasta at tao. Ay, imuson sa mga men. Oray ugali ti tao? Mausum at gaya mo, nana? Katuwan na. Ay, una yan. Dukuma di nasaya at nga ugali ti mauso. O di nasay-saya. Kuma, balasang ko. Ang dagiti mo't saan anasaya at nga ugali ti maus-usaw. Idi pa'y nga arapaap ko ti maadaan iti motor. Di nakpay ikan iti igatang ko magtatang. Apay, an-anwam ti motor. Kat pag motor ko Pagpasikat mo ay isaw. Saan ko matapagpasikat? Imbis amaragsakan ka. Tadan plano ni ading mo itibiyag na. Kontramay. Siyakmat itan ti papapalanda. Saan nakaapapa-apalan? Si kalatimang pampanunot iti dayta apal-apal. Ay, dayta laki din ti pagkaskas taam. Nay. Kita, daytan sanje parcel ka. Ha? At damat tan parcel mo, tatang? Wala. Ni ading mo, ti agi-deliver. Isunday ta. Padpadasek mo ti ag-order ka ni ading mo isumot ti para deliver. Malala, tayo nakalaan ti parcel ka. Titan gagayan, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Tidakes nga apal, awan to tinasaya at apagbanagan na. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag. Linda! Oh, nalpas ka na nangan? Agilad ka manan? Kunam ngagpilyak iji kusina. Awam mo't pagpilyak kasi daan. Kagudwala ato yaw, tinakaluban iji lamisaan. Ti kayat ko asawan, agpili ka, numangan ka, wenno saan. Dinakman ang awon iti kasta taamom ang mabisbisinak, nay. Sikapay ti makaungat. Imbag kumaan, no adda trabahom. Agsawo ka man ako nakaon. Di, agmalmalum ka man nga rudan anak kaida. Linda.
ni Manong Mau. Ay, adak dito, Manong. Mabitlaang. Ay, apay ka di, Manong? Mapanak ag trabahon. Di magasakbit dito'y balayaw, ta umay ko ibaga nga kasapulan kami ti kanayunan na trabahador. Nilakay ko man. Isunti ayabam, Manong. Iso nga ron ti umay ko ibaga. No interesado Umay tulat tayo di opisina. Takasarita di bosmi. Ay, sige, Manong. Taibagakkan kwa na. Lakay! Ayan mo aya. Lakay! Nakapanimid gamat di talamisaan. Makapawan ganas. Ay, Lakay, adan trabaho. Ay na, makasidata yun itinaimas. Nagkunakin ka? Dayta nga ruti may imbaga ni Manong. Agkasapulan da kano iti trabahador. Iso nga itamot laeng, mapan ka ija opisina da. Anya klase at trabaho day ta? Ay kat syempre, construction Agaramid kayo iti kalsada, rangtay, kasjay. Basit ti sweldo dita. Urayin bimayag to pa ija ni Manong ko. Anusan tayon basta tinapatag, adda ko matrabahom. Nagpudot mo construction. Nagadukat a reklamo mun Nagsakit pa iti bukot ngagbagkat. Nakapilpili ka talaga. Anya nga rod ti kayat mo? Manager? Ay, di mun tupay amo nga isurat ti kumpleto anagan mo. Ni, aguri ka. Ninsamot ipag ko alinda dayjay Linda! Ni, kaslasan na ka nangag Asid gakman. Linda! Ay, Manang, si kamo gayam. Apay, di naknadlaw agumatgatang itilitso naman Ay, saan, Manang? Ay, agap apuraak ngamin. Anya ngay dita pinalingkim? Dahito lang, Manang. Asin, kan mantika, kan kagudo a kilot asukar. Ada ijeji kargak. Jak maawit. Isu nga urayek ni Manong mo. Ay, kasta ka di, Manang. Makilugan kan akada kami. Kwa. Idagas da kan ije balayo. Tapno saan kan nga agpasahe. Kat nagina ti plate ti tricycle. Linda, saan ba't nga imay nilakay mo ije opisina? Sapay imbaga ije bosmi nga isarak ko ni bayaw. Di namat kaya ti construction, Manong. Anya? Di na kaya? Kat iso matikadwa na trabaho ita. Ay na, Lakay, saan mo nga ipilit no saan na akayat? Narigat mo't ngamin ti construction. Kitaan man, nakangisngisit kan Kauray Kita anak, nakagatang iti second hat alugang ko. Uray nang isitak, tinapatag at napanggidak. Ay, dayta nga rin ti pagapapaan ni. Tanakapili mo iti trabaho. Ala, no di na kayat, di mon pilitan. Ay. Kaya't kulaan ko mati makatulong. Kitaan nyo man ti kabibiyag yo, marmar banje balayo. Nagkukutong pa'y dagiti anak yo. Wen nga rin, Manong. Permin, ti panagregregat me. Imbag kumamot, no saan anapili iti sidaan nila kay ko. Nagbaran ti panawin. Lukatam nagitatawa tapno sumrek ti angin. Anyang iti serbino dita electric pan. No saan nga usaron. Di mo kutkutyan day ta electric fan. Apay pang display. Basta, bye-bye am laang dita. Jak maanusan ti pudot. Katagpaypay ka iti karton. Na. Di mo isaksak day ta electric fan ko na. Malapdan na kaya. Ay, padasam nga isaksak ta pang uran kan. Apay, ayaan na kaungungot ka. Apay, adda kwartam apagbayad iti kuryente? Apay, gaputawang kwartak, jak mabalin nga electric pan. Saan mabalin nga agusar iti di kuryente agamit no awan trabaho? Oh, trabaho man ti bagbagamon, makauma kami. No? Ay, sa dino ti papanam? Awang bibiyang mo. Jak tupay agaw awid. Ingkakiddag birok iti trabaho, tapno sumaya at ti panagbiag tayo. Jak kayat. Na? Uy, na yun,
Ay na! Tatang, Nay, si kamat gayam Pedro. ado ti manok yo ah. Ay, siyempre nagagat kami ngagtarakan kaninanang mo. Diyan manok nga ented mingay. Napaadom ka din. Jay, upakan kawitan. Katundwa pares na ngijay. Ay, tapno paduan yaw. Ada pangalaan yo iti sadaan yaw. Awanan, pinarti ka unta narigat ti agsakuraw. Unay kamatan Pedro. Amin langan, pagsadutam. Awan tumula ipakan. Ay, nagadaw numapang kaagtudtud iti irek nga ipakan mo. Nagado apamuspusan. Ay, anyat si Danyaw. Makipangana man. Nagparti kami kaninanang mo iti manok. Ado tinabate. Ingkamangan. Adda ni nanang mo di taunay. Unay mo't day tapanangan mo si Kapedro. Kas kala na bisbisinan unay ang... Talaga ang mabisinak. Na, sabay nakangato day tasakam amang mangan. Saan ka di ati lamad madlayo? Apay, awan ka di pa'y trabahaw. Bebendak man amangan nanang. Ay, saan man atila damdamagan nyo? No awan pa'y trabaho, maikad kaasimot ati pamilyam. Na, Isumalagayam akanayon anak kami suot ni Linda. Taging gaita, istambay ka pa'y laang. Nalpas ka din anangan ni Pedro. Itay pa'y analpas Anya ngay ti aramiden na di taunag. Kano mamaturaw? Ay, unay daytan. Siya kalaklakayan. At daak dito ing agmulmula itinatag. Awan pa'y matgayam trabaho na. Ay, kababain paikit din kanilinda manugang ta. Iso nga road nga ipatalon talatan kan kwa na day tatalon. Tapno adamot pagbirukan na kaasimag. Kaya't nalakit day. Tanay, lakayak matain. Jakon kabailan ti agtalon. anyat mamerienda tatang. Merienda. Kaririing mo, agbiro ka dagos iti merienda. Kano pa nagmimeriendan? Ay, ang ilingling taninanang mo iti kamote. Anya mo day ta merienda. Saan ka kadian napili, Barok? Jakat ngagmerienda ati lining ta kamutay. Nakapilpili ka mat. Katawan mat nga rod trabaho. Ay na, isungarod api manawak ijay balay may takasta ka na yung ti ibagbaga ni bagat kaw. Ure dito, kasta mo ti ibagayaw. Nakapagdesisyon kami kaninanang mau. Sikan timang talon day tataltalonan tayaw. Napaya siya ngay. Ay, katnula kaya kaon. Ipasublat ko na kan ka. Anya ka ni tatang. Apay no kayat ko ti agtalon, di pa'y kumasinublat kaw. Di kayat mo asawan. Ay, diya kaya ti agtalon tatang. Mabiitak alumakay. Nagkarigat ti agtalon. Lugi ka. Manulang mat nga ti paggatang da iti irik itapanoy. Talaga asadot day tanga anak mo. Ay, huwan nga road bakit. Iso akanayon da nga agapang agasawa. Tadi na kayat tagrigat. Ay, kasanulangan nga iti panagbiag da. Ay nilinda at timang ipampamuspusan. Ay, sayang day tadaga. Nuawan timang talon bakit. Kasano? Sadot mo't day ta anak mo. Anya ngay nga raw, ipatalon tan iti sa balay. Lakay, or-urayan na ka ni ading mo di tasalas. Ada ka no kasapulan na. Amuklatan no niya ti kasapulan na. Umutang manen. No apay tumot ngamin asaan akayat ni Lakay na ti agtrabaho. Napili nga rod. Gapo iti kinapili na. O, kita ang manday ta pamilya na. Masyanak nga rod kiniading ko alinda. Pero minti bimakatan na. Kat no nakapimpintas edi. Ay,
Mas daawak man, taday kit di nga min asadot tinapili na anak kay asawaan. Ikanak man kit di iti kwarta. Taitad ko kenkwana. So katakin to nagsuldo ang. Kaasim hait, nagplete nga imay dito'y balay. Awan bagas me. Awan allowance dagiti ubing. Naputdan kami pa iti kuryente. Manong. Kanayon matakas ta. Mabaina kun kan ka. Si kamot latan ti pagtartarayak no awanan kami apulos. No talaga asa na kahit nila kayo mo ti agtrabaho. Hindi sikan ti agtrabaho. Kasta talaga ti planok, Manong. Kahit, anya nga ro daring ko. Kasta la ti biyag ah. Win nga rod nagsadot mo't ngamin nilakay ko. Ibagam kinilakay mo. Asaan nga agbaligi ti tao anapili? Nay, Pedro, apay, saan ka pa ilang agaway? Nagmalmalum kan anak kailad dito'y balay. Ay na, umaya lang na ginana dito, itila madmadlaw yumay. Kahit kastalata na kanayawn, apay, awan pamilyam. Nakangiwat nga rod ni bakit kaw. Aga pa kami no, da di balay. Kasano, nakasadsadot ka mga main. Di mo kayat ti mabannaw, ti kayat mula ang kat agil ilad. Anya ka, ninanangan aya. Baybay anda man nga ginana. Ay bumangong ka kidain. Agawid kan, takasapulan da ka ti pamilyam. Saan ka nga agistambay dito'y balay? Ay, anya nga tati masida, linuto ni bakit. Ay, nabo. Nay. Apay na gito'y karton dito eh. Ada pa'y nakasupot abad ba daw? Ay, Linda! Apay na gito'y karton? Nay, simangpot ka gaya man. Apay na gito'y? Badbado mi kadagiti ubing dagita. Anya? Apay? Pumanaw kamen. Anya pumanaw asasawan? Jack maanusanan ti makidan na itikas kan ka. Ay, hindi nakman ang awan itikas ta, Linda. Inton madamdama, umayan ti jeep a pangiluganan mi kadagita gamit mi. Agyan kami ijay balay dagiti naganak ko. Ay, saan ka man nakasta? Simple lang matikid-kidawan mi kan kakot. Agtrabaho ka tapno adda pagbiag tayo. Ngamyalang-alang mo mat dagit ibagbagakkan ka. Ay, kwa, Linda, didak mo panawan Nakapagdesisyon akon. Pumanaw kami dito tasyak ti agtrabaho. Siya kon ti makaammo kadagiti anak ta. Anya kamatay. Agtrabaho akon. Anya ti kayat mo construction, janitor, agtalunak pa ano kaya mo. Aramidak amin. Basta di nakpampanawan, bakit? Oh, bayaw. Nabanog kan sa amin tayo. Ay, saan bayaw? Nalaing ka mat gayam nga agmason. Un bayaw, nalakalaang mat. Kabalam ka diti ag electrician. Ay, wala. Day talaga yam. Adu mat gayam ti kabalam nga ramidan. Kitno kada Sabado kun Domingo. Agtalo na pa ya. No kasta. Pudno jes istoryaan ni Linda kanyak. Ado ka no ti source of income mo. Mayat day tabayaw. Ituloy mo lang day tangraramidam. Tamakitam. Agprogreso kanto adi mo mapupuutan. Itang gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan nga agbaligi ti tao anapili. Tampok dito'y programa tayo. Kasta na tibiyag! Anya jay ar-ari bungbungan da ijay igit ti kalsadang. Umay kayong gumatang iti special alako ka, Diyos. Hoy, Maritel, sumaykan. Darasam, sakbay busan ka. Apay, anya day ta, Diyos. Ay, basta special day ito, ay. Umay ka, tanakaselak ita. Ay, syakman pa'y tilakwam. Tanay, mapanak pa'y agluto. Ang dawaw. Winan niya. Ay na, sigurado asan kang amaban, no, ga makichismis itagmalmalam. Babay na tida ito, Diyos. Nuway, isa nga isupot mo dati gat-gatangan. Uray si ka, gimatang ka magayam nana. Nakasil ka no nga men.
Buy one, take one, jacket di gumatangan. Paraan niya day ta, Diyos. Nakangis-ngisit, matikulor na. Diyos kanu da ito, para kadagiti chismosa. Hey, iso nga ing kamutan gumatang sakbay ang maibusan ka. Kanya tayo taginatang buha si daan. Ay tinapa ta iso lang matipakaan na yan jay kwartak. Tinapamanay. Mga no jay pa'y natangtang kan ti ginatang mau. Sapay, nagri at tagngal-ngal tanay. Awang mangipon ng dataap. Ay, saan kan ngagsid no nakarikreklamo ka? Di ka pa'y makagatang mo't itinaimas asidaan. Awan nga rod kwarta. Iso asaan ka man ngagpili-pilay. Kanya ta nakasupot nga igamaw. Ay, Diyos daytoy. Diyos. Isu tinangigatangam iti kwarta dayta Diyos. Ay saan kan makibiyang alaklakayan? Nah. Kasaan basta-basta Diyos daytoy? Kasapulak daytoy Diyos. Imbag ta saan ka na ibusan iti Diyos, Marites? Mabili mo, dayto alakaw. Nagado tigim matang. Ay, kat italaing met ngamin amadaan iti Diyos para kadag iti chismosa. Kaya't naasawan, ado dagiti chismosa dito lugar tayo. Kat may sakay jayan. O sige, padasak man nga rod tayo Diyos, no epektibo mo lang. Ay na, super effective da ita kung nakan ka. Iso nga gawid ka, antayin kapadasan. Anya nga tatiraman da ito'y nangisit a Diyos a ginatang ni Bakay. Nakangi-ngisi mait. Naimas nga taday tao'y. Ay, hinapanandaya. Ay, napansa nakikaruba. Total, nalukataan na inti maysa. Padasik man aramanan, doon niya tiraman na. Ang maming pito iti maysa nga aldaw. Anya na ita. Ay sus, makapakigtot ka man. Nangisit mo ti kargana. Di mo biyangan dayto. Kukwak dayto. Agas ko dayto. Agas mo. Apay, anya ti sakit mo? Ay ado, ti sakit ko. Adda nakaro a kanser ko. Kanser? Kanser iti bulsa. Tawan makukwartak akanayon. Tila ibagbagamot. Sakit tinakam, gapukin ka. Artek. Artek asasawam. Agtal na ka man. Iso aka sa pulak daytoy, tapno agbalinak anasalunak. Di mo kutkutsin daytoy, tanangin nating gatang ko iti daytoy. Mayat talaga tiriknak anaginom iti Diyos Sa anak anabanog anak ichismes kadag iti padak ababakait. Kan sa anak pa'y anaibusan iti na ichismes. Ay, mayat dayto ginatang ko Diyos. Ay, aginumak manmanan tapno napigsa aklata. Apay ngay akas lanaksayan. Saan mo't nagtad-tad di ko na? Payman. Lakay! Lakay! Ay, apay, iminom ka iti Diyos ko? Saan? Pagan ano kumaaramanan da ita Diyos nakangis-ngisit. Apay nga raw abi masit mo't ti kargana. Jak pagan ano da ita Diyos. Langa na laangan kit saan anaimas. Ay, di mo ramramanan da ito'y Diyos. Ta saan aparakan ka da ito'y. Balbalagan ka. Pagan ano ngay ramanan. Para lang kadagiti chismo sa da ito'y. Daita, titantandaan na. Wanya, Marites, kumusta tirik namin ti panaginom mo iti Diyos? Mayat sika. Ay, talaga mayat. Ado ti nakaibaga amayat talaga.
Oh, anya tinarik mo nam. Kasla saan ang mabambanog da ito niwat kong agchismis? Napadasa mo, aguma kaita na makichismis. Una, idi, may salaan nga oras ang makichismisak di ta kantina. Mabanog adagos da ito niwat ka. Angam ita? Ay na, uray agmalmalum si ka. Nagadoa talaga ti ammo machismis kumaray. Ay, sakpay mati ko na. Kaslasaan ka mabambanog. Adda ngamin inumak a Diyos. Diyos! Wan, Diyos para kadakiti nalaeng a makichismis. Ay nagmayat si ka. Epektibo a talaga. Kaya't mo apadasan. Amangan mo't numay kontra iti sakit ko. Ay na, agas paikit di Ha? Adyatay ko na nga istorya. Maipapankan ni Marites. Ay, wen gayam anya. Ay, amom kaday, aday jay amarites. Agsasalo pang gayam ti utang na. Ay, Kurt, kapada na nga ro, dagiti daddo maakalugaran tayo nga ado ti utang da. Ay, sabale ni Marites maray. Apayan ako na masabalay. Ngamen, gapu iti kinaado ti utang na. Uray nala itartarayan, dagiti nakautangan na. Itartarayan na? Katuwan, ilimlimangan na pa'y idaa. Ay, nakababain matlao na yan no kasta. Ay, talaga nakababain. Ay, di mula istoryaan iti sabali tasyak ti madaksan. Ay, duwata lang ang makaamaw iti daytoy. Ay, wan, duwata lang ang makaamaw, maray. Aguray ka man. Ninsamot lakay ko dya magmagna. Ay, wan, nay, nakasarukod gaya man nila kay mo. Makarwar gaya man di tabalayaw. Ay, sa dino nga tati papanan na. Ay, panawan ka pa maray. Lakay! Lakay! Sa dino ti papanam! Ay, sa dino ti papanam? Dita, Sa dino adita? Basta dita, apay aya. Dandan nila nga rudan saan ka na makapagna. Makikaaruba ka pailaan. Ay, dita kan, dapay kayat ko nga istoryaan. Anya nga istoryahan nga ibagbagam. Ay, agsubli ka man! Ay! Nagapapuran na pimanaw. Kaslaawan mo't sakit na, jay salbag alaklakayan. Ay, aguray ka, tata. Ni bakat kung samot tantis istorya mon. Ay, ada kagayam dita igade. Ay, kunak no awang ka Ay, itayak pa ngagdengdengag iti istoryam, tata. Awan may nis istorya ka maday. Istorya at tila pagututangan ni bakat ko akam kamaten pa yan ti Bombay. Ay, dayjay. Kapudno mo nga main baraw. Ay, ibabaindak matunayan iti daytang istorya niyo, tata. Mabain ka, isubot ti pudno. Kaano ka pa yan nagbalin at chismoso? Nang rugi ma iti di minumak iti nangisit a Diyos, ginatang ni bakit kao. Nangisit a Diyos? Anya ngay dayta a klase a Diyos? Apay, sa dino ti papanam, Marites. Agbirbiro kakman iti kachismis ko, nana. Agbirbiro ka? Katadaak mo't ditoy. Ay, mabalinti makichismis kan ka, nana. Ay na, umay ka taag chismis na. Una, kasla ipatay ko nga may nudyak makapagchismis. Ay, agpada kayon kan ni Kumari Libeng. Kano nagaduti in chismis na may papankan ka. Anya, in chismis na kan ka, nana. Ay, sa ospirmi Anya nga itimbagbagana. Sa adon, narigat no maamuam. Ibagamutin, nana. Apay, pudno aya nga aduti utang mo di mo baybayadan. Unay mutin, day tapay mo tinis istorya na. Adan sapay ka no nangidarumkan ka,
Gapo iti saan mo anabayadan nga utang. Ay sus, makaungetak no kas talaang nana. Jak makontrol to'y riknak. Talaga ang mapan ko apang. Ay, saan Di mo aramidan dayta, Marites. Jak amo apirpil dyan nakgayam da bakit. Ha? Mapan ko apang. Makita day jay abakit ti saan napay anakit kita Apolos. Ipakita kan ko na asa anak basta-basta. Ha? Makipinongo ta kita. Aguray ka. Malabsak met ti balay ni bakla. Anya nga tatir aramiden na di ta balay na. Ay, inak man kitaan. Julie! Julie! Awan samat ti tao. Ay, siripag man dito'y tawa. Kas lagbay bayo man. Ha? Ay! Anya nga tagay dyan. Adda manin ilako kadagit chismosa dito'y barangay. Kwarta manin! Ay! Uging mo jay baybaywon na. Ay! Kaya't naasawan. Uging jay aramiden na adyos ng ilaklako na kada kami. Anay! Hanya dyan nabadak akon. Lansan samutan. Ay, anay ko. Sino day ta? Anay, sana ka makapag Ay! nagsakit tayo sa Sino day ta muna? iti lansa. Ay, umayon ni bakla. Ay! Anya der aramidam dito yung arti balay ko, ha? Ha? Agsirsirip kanya. Saan? Siyak lang aron tinakabadak iti lansa. Ay, di mo tupay ngamin malinisan kan maurnos madag ito'y nakalanlansa kay kayo dito'y. Idarom ka, Marites. Na, tapay ko mga idarom nak. Ha? Siyempre, privacy. Imay ka iti paraangak asaan ka nagpakpakada. Si kanto pa iti darom ko. Anya ko mati pang idaromam kanya kaber. Day tailaklakom adyos kada kami. Binayo gayam nga uging. Asino itatirumbang ama idarom ka data? Kwa, Marites. Ay, idarom ka talaga! Ha? Saan ama balinda ito yung aramidam ka na kami? Ay, kwa, agbayad aklangin ken ka. Saan ka langin nga agdarom? Si kakit dimat. Kas kalaan another. Kano kumarita. Hoy, Marites, agsarita taman. Nabartek ka manan? Nakainumak labasit. Ichis-chismis da ka dita pag-iinuman mi. Saksamat itan ti pag-iistoryang anda dito lugar tayo. Dayta ti maganab ti chismo sa akas kan ka. Agas man, tagimatang kapay gayam iti Diyos, tapno pumaot ti panagchismis mo. Ay, wala kay. Naiskam kami. Uging magayam ter aramidan ni bakla a Diyos. Kunak tupay kat. Uging nga inasukaran na. Kanti nakaraw. Nakarugrugit ya pagbaybaywan na iti uging. Gunggunam So ajak kamoy tano sino ti darum ko. Dayjay abakla, wano ni Nana Libing ang mga chismes kun mang perperde kanyak. Kasta ti biyag, bakit? Ay, saan ka ngagsawi ti kasta? Agdarumak ko naktumag. Ay, idarum nakmat ka nun ni Marites. Ay, si kalayang ayan. Uray sakmat. Idarom nak kano. Sabay di kano ka nga tuwan na pangukuman. Ay. No kasta, agpadata na may balod. Lakit di Kasano nga ta, di pogi a boyfriend ko. Ay na, awanan ti mga iwan kanila kay ikaw no may balod ay matayin na din na oras. Ay, kasanungay nga tan. Ito magisarita gini Marites. Agpakpakaasitan, asaan na tanga idarom. Wala agam
Pakawanan na tangata. Nalakayamot ti mamakawan no tila inis istoryayo kanyak apuro pamirde. Ay, basol jay Diyos, alako na. Nene. Apay asak manen ti aking basulan. Pudno mat. Manipod ininom ko day ja Diyos alakom. Sana ko na mabambanaw ka makichismes. Dinayo lang mat nga oging dayjay nga adasokar na. Kasano nga epektibo ang sasawa mo? Ay, oging? Ay, madin siya. Ay, sante nga gaapa. Pakawanan da ko, ano nakabasol kada kayo. Agpipinasin siya tayo. Tadamot amin basol tayo, ititunggal maysa. Ay, wan matkit di Ay, pakawanan nakmatan Marites. Jack ul-ulitunan. Ay, tandaanan nyo, je pagsasaw ako na. Di ka makibiyang itibiyag ti kaarubam. Tapno maliklikan ting kay panagsusubang. Nawatan nyo? Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Ano adaw, iti pagsasao ako nana. Di ka makibiyang itibiyag ti karubam. Tapno maliklikan tin kay panagsubang. Tampok dito'y programa tayo. Gustala tibiyag! Marta, nanggag mo dyan yaws. Anyos, ante. Ada ka no bang iyaw? Nagpigsa ka na Mabayag sapay mo. Ay sos, nanggag ko itay. Iso ka no, ti kaunaan abag yo asumangbay itaatawan. Kat napigsa ka no, super typhoon. Kasano ngay nga rudngatan? Ay, ibagam kanila kay mo akisayan na dagito'y sanga ti kayo, dito'y paraangan yaw. Delikado no maitupak di tabalayaw. Ay, makaumapay kit din nga isulatan ti walwalisak iti binigat dagito'y agragrag abulbulong. Katay taatap ti balayaw. Sigurado kayo asaan amay tayam? Ayun, anya. Ipalansam kanila kay mo. Awan mo't manen, ante. Kalkalpas na anangal daw. Pimanaw manen adagos. Kasano ajak pumanaw adagos si Jebalay mi. Kat baun mat abaun ni bakit ko. Panawa mo na ano kasta. Jak pa'y kat amon no anya ti una nga aramidan. Nasaysayaan no, ginumtalat ng paray, no makarelax ka. Katuna. Agawid kan tulangan, ito nabartek ka. Tauren noong tan na ka. Saan mo to namanggag? Uwin pare. Iso nga ibusin ta da ito yung arakan pulutan. Baya, mabiro kanak ni Marta. Manong, us-usar magayam day ta martilyo yo. Ay katuna, lanlansak da ito'y diding may. Tani, napigsa ka no jay sumungad a bagyo. Isumot lagayam abisi ka. Sigsigurado klaeng asan ang malakab itinapigsa nga angin. Umay ko kumabuludan day ta martilyo yo, Manong. Ta ipalansak mo't kinilakay ko jay atap ti balay may. Nakabaybayagan at tao dito'y lubong nilakay mo. Di pa'y lamakagatang mat iti martilyo na. Pangalaan na nga'y kumamot iti gatang na. Ala, subliam nga umay alaan inton madamdama. Ilapas ko pa ito'y araramidag. Sige nga rod, Manong. Subliak to inton madamdama. Ta inakpay man birukan nilakay ko. Na, tapay. Nagpukaw manan nakaslaso. Wanya, nasarakan ti ayan nila kay mo. Saan nga rod, ante? Nasurusur ko aminin ababalay dagiti gagayim na. Ngamawan mo't ijay. Napanannan ngay. Kano naglaing ngamin nga aglimang. Ay, nay, kalat ang nagkuyam ti panawang. Aywan, nagpintas ti init na itay. Nay, agtuodon samot taon. Ay sus, dayto'y samot tan jay bagbagada bagyo. Sige antay, tain nakapay akasan dagiti bilag ko. Happy birthday to you. Pare, ako rin ka. Happy birthday. Ako rin. Jak final pasti kansyon ko, pare. Apay, sino tag birthday?
Di mo't birthday. Sana birthday paray. Paray, jakto pa'y amo no kaano ang nayanakak. Sana ya, paray. Amang ano sikat yung birthday? Saan paray? Nalbasan ti birthday. Apay nga happy birthday, ti kan kantaom. Isulang ngamin ti amo ka kanta. Sabagay, iso ti kalakaan na kantaon. Wanak tumat kan ka. Sige nga rin duwatang agkanta paray. Gito na. Happy birthday to you. Anya ka matan, Jenny? Di mo pa'y inakas mo dagitili na ba? Diyak mat among agtudtudo gayam. Di mo amo ata nakadumog kalatan dita cellphone mo. Agpadpada kayo la iti amam. Nagrigat kayo ang maibabaon ka po iti kasi cellphone nyaw. Ingkabiro ko ni tatang mo. Pangbiro kak ngay. Ingkabiro kang tanasken amalansaan na ti atep ti balay. Kat no iti pa'y lang ibabaon nyo alansaan na. Di na nga rudtong palon. Kunay, adda umay nga bagyaw. Nagrigat nagbiro. Darasam, nasken amalansaan ti atep ti balay, sakbay nga bagyaw. Paray. Jak malabdan to isiknak. Makasangsangit ako na talaga. Nabartag kan sama na talaga pare. Sana pa nabartag pare. Makasangsangit ako lang pare. Tapay kung magagsangit ka ngay. Jak manamaw. Basta makasangsangit ako. Nabartag kami rin pare. Saan ka diya kasta ka nung mapartag ka? Agsangit ka. Kasta ya. Paray. Kita man kad ni agluluwa ka. Nabartag ka talaga. Apay nga nga agsangit akmeten paray. Mas dawakan ka Payag. Samot ng tagsangit. Makasangsangit ak karon paray. Isa nga pulo a pisos lang mo, tiambag mo iti arak kan pulutan. Agsangit ka payakas na. Kasta ya. Nay. Semut balasang ko day. Sungag pa iso paray. Aglemengak pa nga tabaray. Nas ka na saan nakamakita? Awa na paray, nakita na kan. Umayon dito ayan tan Daytan. Adda ka matgayam dito ang makiininom. Itay nakapay labir-birukan ni nanang. Apay ka no? Ingka kanulan saan di atap ti balay. Agawid kan, tay bagam kininanang mo, aso marunuak to. Tatang, agluluwa kan samot. Ano agluluwa? Nasulak lang ti matak. Uwan, tinudok na ito'y karay kaya pulutan mi kini pare. Ayan ngay ni tatang mo. Kuna namat aso marunan to kanon. Imbagam ti aramidan na. Imbagak mat. Ay, kaanun to pa'y aso maruno. Kunay, umayon je bagyaw. Makiin-inom man ngaminan, nanang. Sa dinaw, ti pagin inuman da, tasyak man ti mapan mang surot ken kuanak. May mo ka din alaan je martelyo, Marta. Inak pa'y pag-awidin nila kay kumanong. Saan pa yan nag-awid? Makiin-inom manin Apay, saan na nga mo nga adda sumangbay a bagyo? Anya ngay mo ti amuna day jay. Ay sos, delikado day jay a bagyo, Marta. Sapay basit lang angin, malikabon jay atep ti balay may. Sabagay, asidigmat kit di dito'y balay a pagkamangan nyo, nukas pangarigan. Numasadot nila kay mo amang tarimaan day ta atepyo. Bay amon. Pare,
mayat ka din daytoy paglamlamangak. Uy, mayat ditaan. Sigurado asaan na ka makita ni bakit mo. Ay, ako lima kata basidigan eh. Paray, Apay maray? nilakay ko nga eh. No, nagawid mo tayo. Saan mo anasabat ay Saan mo? Ay, naglungkat siguro maray. Nagnaan na ngay. Nanglikaw Isa ako nakalungkat. Kasta ka day. Nagawid na tayo may inayaban di balasang na. Sige nga rod pare. Aywan gayam. Nalansaam ka di matan di diding wano atap ti balaya. Saan pa'y maray? Hanggang apay alam saak. Kano adda ka no sumangbay abagyaw. Apay, di mo pa'y nadamag. Saan na po no dahil ta maray? Langsot ti mangibagbagay ti dahil ta bagyaw. Tuloy ang ligaya, pare. Wala pare, nakaadayon ni bakit mo. Mayat na talaga gayam, di ta naglimanga ka. Saan nakita Apolos pare? Saan nakapaya naangot ko naman kitiya? Oo, ibagbagamat ni misis mo, nga adda umay abagyaw. Nadamag mo ka di dayta? Oo, iso lang ti mga ibagbagay ti dayta. Ay, wala niya. Adulaw na yung amin ti sumusumurak iti panunot na. Iso akasta na. Sa bagay mo't ka di Ay, medyo nausawa nakmanin ituloy tamanan natin aginom. Aging at sumangpot di pagbutbut nga ni bakit mo abagyaw. Patsem nga da bagyo ita. Kat no summer ita. Addan sang agpay subagyo, nanang. Saan nga addan sang agpayso? Talaga nga adda bagyo na. Talaga amang rugin nga agangin. Ay sus, maliklikab ti atap ti balay. Awan mat ngamin ni tatang amang ilansa. Jak nabirukan. Kasano tayo ngayon, nanang? Ay kat mapantayo adi tabalay ni uncle mo. Anya ngay, kat saan tayo mat anatalgad dito'y balay? Basol ni tatang. Bay ama, tainto nagawig. Makita na ti ipikto ti kinasadot na. Pare, anya day jay? Jay angin day ta pare. Kaslang madagsag sa gawi siyo. Angin lang day ta. Sige, satkid day. Ang kasano makasatak pare kat niya agtudo matayin. Sus, matubantang paison. Kan, agangin na ni tinapig sa pare. Ay ka, umunagtan pare. Kasano nga jay balay may? Dalat na jay balayo Apay kumanaw. Nanag mo na ya. Sana mayangin na jay. Jay atap na. Apay jay atap na. Jakpay na lang saan. Mga numalakab pare. Mayat nga adda kayo dito'y balay. Saan kayo amaan ano dito'y? Wan manong. Takasano. Kanayon ka nakasagana. Ado ti ginatang ni manang mo amakan. Isuasan tayong agbisin. Ay, kasano nga tanggay balay may. Ay na. Kat no nakita mat asag gaysan ana itayab ti atap ti balayo. Kunak tumang aming kinilakay kung alansan. Ay, apay. Di na ayaan mo ti pagsasao ako nana. Ti tao asaan na nga ikan kano ti dumtang adilubyo. Agbabawin to itinakaro. Mamatpati ayang amin nilakay ko iti kakastamanong. Jay arak ti patpatyan na. Awanan ti balay mi pare. Awanan ti atap na. Naitayab amin ay Awatan ka pare. Jay diding na pare. May salangin na banda tinabate. Yakmat na mo at nagayang bagyaw. Puno gayam timbaga ni bakit ko pare. Lakit at nyangin nga ron. Tarimaan mo na ati balayaw. Kastala ti biyag pare. Adwa trabaho da ito'y pare. Anyang iti nakuna ni bakit mo pare. Anyang iti makuna. Saan kami nga agaway? Aging gaasaan na ang matarimaan day tabalaymay. Ay, nangag mo pare. Mabalin ka di atulungan nak.
kasalungay. Jay balay mi ati tarimanak pare. Talin. Naitayab mo di atom na. Naitantung ba lang amin naging ilom tinararamid tayo di. Anya nga ita. At daw tinaskan nga aramidan ta pare. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Ti tao asaan na nga ikan kano ti dumteng a dilubyo. Agbabawin to iti nakaro. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag.